عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Mia kapuun ki Ibn Umar, mia suat kirana duas wallah, api teruian, akia petanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wagaku, napi teruian. Abelu yang ka aginawang kasiiku dunia ada taru baka mana nangga, udi nasu masagad. So Ibn Umar, mia suat kirana duas wallah na diinian di teruun. Aigira akia gabiang ka na dingkap nayawa sumapita. Gu igira akia pita angka na dingkap nayawa sumagabi. Gu pagamalaka kumasa akapipia aginawang ka sa dingkapan kasakit. Gu sukaw yawiyag ka sa dirkapan kapakat talinguma o kapatay. Mia kapuun ki Ibn Umar, mia suat kirana duas wallah, api teruian. Akia petanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wagaku, napi teruian. Abelu yang ka aginawang kasiiku dunia ada taru baka mana nangga, udi nasu masagad. So Ibn Umar, mia suat kirana duas wallah na diinian di teruun. Aigira akia gabiang ka na dingkap nayawa sumapita. Gu igira akia pita angka na dingkap nayawa sumagabi. Gu pagamalaka kumasa akapipia aginawang ka sa dingkapan kasakit. Gu sukaw yawiyag ka sa dirkapan kapakat talinguma o kapatay.